ning bawaling luluwa lulining mimirala quarantine king mabilog a bansa. Ding food delivery services lang aya saan tamo. Bisaman peligroso ing lulwal. Ining pinilidang kapanintunan inya naman kaya bela karingaw san tamo namang frontliners. Metong Edmond Diaz Careti, tatakot yan naman uling po tamituran niya king coronavirus disease king aldoldo ng pamagdual. Makanyan man at inya kanong pamilyang kailangan ng biyayan. Ing masakit mo kanu king makanining obra, potang edala sisiputan at edala babayaranan ding mig order karela. Imbes sa manakitan la, manabono la pa kanu, pauli daring man loko at naman talagang sasali. Ara na sana na kanong Edmond nini. Mga rider sir, tulad ko, rider na magabono ko. Siyempre kung mabawas niya po siya kaging kita, imbes na pa niya rin yung gatos ng anak, mabawas na po siya kami. Big viral yan naman king social media yung video ngay ni. Deliver na naman ng rider yung mga na in-order na kayo o ning pauli ning pami kaintindi. Binalik na ning customer yung in-order na king mig-deliver at bandang tawli yung rider yung may mayad. Paano bagang kung siyang mag-order, sana po, accept din kaya kaming order. Kasi sayang po yung oras ni, gasolina ni, tapos hindi kami kita. Iningsang kaninya metong ordinansa ing susulong ng Angeles City Councilor Amos Rivera, bang proteksyon ng ding riders at parusan laretang manloko at ay mamayad ka ring online food delivery sampong aliwapang produkto. Kigaw sandang new normal, ding home service deliveries, mapa food and non-food, tuturing tanala namang essential services. Talaga ma-protection na huling rugungila talaga rin mamayad karetang orders. So imagine ma'am, maka-attract na life king pamag-drive, maka-attract na health king kaya obra, tapos siya pang manabono kitang order, tapos akwado pang alo. So definitely ning ordinansa hindi dakalya po talaga sopa na tao ini or pamilya ini. Makipag-coordinate ya kanuy Rivera kareng food at merchandise deliveries king syudad. Bang lakwas lang a proteksyon ng Denny. King lalam ning ordinansa, malyari lang magmultang 5,000 pesos ting may patunayang manloko. Pero aliwa mo kanu ini, pwede dang harapan. Make sure na ikaw kulang penalty or imprisonment, ma'am. Pwede tayo naman lagay yung ordinansa po rin kasi hindi siya isang pangulit-ulit ng gawa. For example, 3 consecutive times, kiyawa na isang pamag-prank. Pwede tanong tayo ng kaso rin man sa may prison naman. Matula naman ding riders king planong ini. Actually, masoko yung gano'n kasi una, pagod ng rider, tapos yung pandemic natin ngayon, di ba? So usually, hindi na biro yung galaw natin ngayon. Lahat ng galaw natin ngayon, kailangan mag-ingat tayo. So, yung pinapatupad niya, at least, mas malilesen natin yung mga nagpa-prank sa mga delivery riders natin. Masakit ko sana nung nakakainig kami isang kita ni Bante, mama ko kaya kahit panakitan siya. At inang migpasyag suporta at mag-co-author kanuking ordinansang ini, inya positibo ay Rivera na magluwat maging yang batasing kayang susulong. Makisabi yan naman ni Rivera karing kayabe king konseho na ipaunaya iti king karelang agenda kapamilitanan ng online session. Jennifer Salenga, CLTV News.